Nih, yang lain. Buka kotak itu kontak. Halo. Ini Hazamara RJ blog nih bisa khobjak. Embo kan berada di village nih pas nongguat nih taku robe coran nih bisa no ati sorau kai rohoka. Kai rohman ya gelo borok nu khongo jeng jalenggai bo bini busai bai kerjen police hogjagi bothar jakha. Aboni ya gelo jeng Hazamara local native ramo thanenggai jeng taku robe coran no kija chupa churi na hini tini phailai ja. Coba soalnya besar nanya kini. Jeng chupa churi na kai busuk ta sang maya jeng to phano 5000 ro teri na hora khini jeng wan choklai tin tibra mo thanengi 60,000 oh sorry 60,000 jeng rina ne jeng kopta gai phailai ja. Jeng tibra mo thanengai Hazamara branch ni. Tiba mau tam pada tong. Angkai tibra mo thane khoroksa worker khum khainai. Tahu nih sih mau. Bung. Ane Mr ane bumung kai Bimol Dai Burma. Ang tibra hastene joto khagnang lukrok no obono koinai nukung khagai kijami chama wala layo amne bisingo jate amtai gotna jete yate amnang tibra hastene joto khagnang lukrok nang koyo nukung karan nukung khlagi am kijami chama wala ne ma salai no phia aboni bisingo je kerjen bul lokoi bothana nam blai saya am blai nindene yo amtai ingkhaino jen tibra sa do phate kujok khaimagla kina ang asa khlai mungya farnai ini takuk Robi Coron Debroma no sing coba so ya farnai ini tibra mo thane adong Mr. Sodon Debroma. Joto no ya bakron na bai. Ya tiba mau tani mana sini sengkerak rok nono coba so na ridan nih apa ya kan ngamen tuh tak tam kok sana. Tabuk ini deh tiba mau tani tak ngoro bukorok ga sana suruh yo kokok bakal. Hamaya purin san. Hamai ya far kata. Besok nono besok coba so kaya. Sar nih boleh. 60,000. Nggak takung di sini mau. Bagai tak. Memang saribu. Robi Coron. Robi Coron. Paran mau. Beri gimana? Bublok nandora. Bolok bah Hazamara bolok tak. Hedan bublok nandora.